uput usam ka jing dawa ban pendrung ya nanti ketin kasih ya schedule ka jindon kampon yo yala ka jong ka kadat Kakenhun juki artli ki sengsan perthai reulum kata ka UDP bat ka HSPDP hakashatri jong ka RDA menta kasingi arphulai tarik ukla lengkon kilapan ko burom yu kertong ban ya aireng syaka MP election na kakenhun RDA uba Robert June Kharjaren hakajingalang ka balalong ha office jong ka UDP ka badan ha Boys Road lajam kra hakate kasingi laidon rangkat lang na kinong alam na artli ki parti bakenthop na du ki presiden bat sekretari haba ajing kran na kalyang jong ba Robert June ulaong ba nakalyang jung u ko mukortong udon kajing angnut ban wanra yaki an ban penklan ya ka 6th schedule ya kajing wan biang ka benta ban penklan biang ya kajing akren ya kasuk bat ka HNLC bat ka sarkar India Chushu ulaong ru balabon teli kisnam kum kiseng bahalang ni juud bangim judon kinong yalam ki ban kran ha parlimen na ka benta kajing jangkari haka kenti ba menta ngan mi syakman ban terwa ya lade banyak saat ha parlimen ulaong ru baki jing ki jeng pia surok ngan ki ha parlimen tangi ki makham thamai haki agenda lani haki isu ki jongi sakawai ka benta ka ba mangingi kwa nakalian jong ka RDA ban keren nam ta kali India hi barok kawai kalong ban penklan ya kasensyar khadar pa ba to strengthen ya ka demokrasi ki jongi hakano kadur nginang penklan susu ya kasensyar khadar pa ba kawai nakijing deko jongga representative demokrasi kalong bahak kibat ba hadin bala job hadin bala dejit ya kemale ngimedon bentashu syakal hakal legislation ngimtin syu kemale ki an ayu kinwara teng isu wanra kabil ki wanra anda lapas ka syukut no unta ketika komitmen gajongi bandawa na ka sarkar India hi barkoi bandonno ya ka constitutional provision for pre-legislative consultation kamut iyo kani kabumut ba kanu ka bill haswa ba ka parliament ka legislative assembly lane ka dis council kan wanra sya ka dorbar thoan ka de ka kamram ka jongki banbu ka public website kanang bagi pajba kinyo banpek yaki kila banai jingmut yaki batay tanghadin kata pisala ba introduce hapo parliament kalau dia kapor yang iban penklan ya kesensyar kadar paiba nilai dam yoi hakini kisau santali kisnam teng yoi bakasor ke jong paiba habun dali kijala ka syaset no hano syaset hau nominal head jong state governor kibil lapas kidon ki state kan tu api kaba kini ki state ki haban late hado supreme court watang banyo ya ka asen no governor atau kam semadi ka por yangi bangin riluk ban review ya ke constitutional provision halor ka appointment ka rule ka function jong governor kan poy ayu lada kan poy kata ka state ka baka jela ma khlia ka jongi kan pas ya ka budget lani ka money bill governor rumsan dangla wan siu ta wan tulak ro kani kata ka constitutional provision ka badan ka jing deko a concern ka jongi ban kani ka kamram ka jongi ban terwa sa ka India lada yu president laban impeach daga parliament balay yung governor laban impeach daga legislative assembly kalau day kapor yangi bantuntik na bakum kini kijing deko ha concern daga India ngin penbet ngin pencana ya ka kanang ba kajing mensau kenamla banwan ur bat wan hab hangi kalau day kapor Bamangi kum kajai penriu ngi hapan keren ya ke misuse jong ke sedition law hakari India hi berokoi. Ki media, ki press, ki media, ki don ki batang bang ai kawai ke tweet la sha thep sedition case. Ki media ki tang baki keren kan katai la sha thep hapo ba UAPA arms. Kade kapor yang ngi kum ke Democratic Party ngestonat baro atli ki parti ngi ki Democratic Party bangin sedak bangin yang nam ta ka hok jong ki whistleblower bangin yang nam ta ki hok jong ki media kanang ba kum kini ki jayan ki ba pentroy ya ka hok ben keren ya ka hok men penpau nginom dom khoi terlan ngaloi uput usam ka jing dawa ban penrung ya nanti ketin kasih ya schedule ka jindon kampon yo yala ka jong ka kadat karoi kapar bat kum ta terter kinde kimat ki bangin sanang ya peteng ban keren nang nei sakman
Kini kimat kebangi dan hak penyakun nang ni khmat ban penurlong ya kan. Kiseng balang baik kawai ka apil kebangi kwa ban apil sepi kalong kani. Nakapor sa kapor habang idon hakaseng balang ngisa jaong bangim don kita kibriu kiban keren hangtai apo parlimen ya kijing angnut ya kijing tharang ya kijing kwa jonga ko hangden ko para ba bab hidang don dak seng balang menta ngatarwa ya ladi bandong ngangan dei kesur ke jong pi atau pinai ne ya dak bor bangan gerak ya kisur ke jong pi te po parlimen ngan keren ya KLP, ngan keren ya Port Usam, ngan keren ya kejing pendrung ya ketin kasih sedul, ngan keren ya kejing tawa kejongpi nam taban yo separate kadet bat kiwei ai yang tang ya kabor ngan keren na beta jongpi bat mentala na mapi pi ki usurok ngangan ya ki ate Port Parliament. Bro si katang ya ut melung Banong dan basnutu ya pi, bom dan basnutu yang iki sen balang, menta ngaladai si menta jong sen balang, bat ngasnutu biang ya kejing kia, ya kejing angnut, bat ya kejing terang ke jong pi. Kijing pendi ke ba pilasong, ulati ba pilamat, kijing syak thong, jong ki polit ke ba pihak ban pedret nak kawai ke por sa kawai por, ladang idon kejing ngasnutu jengmut menta ngila ban penkalai tak ki vision ki jong pi into a reality. Ngin penting na bakjing sya si tom ki jong pi ki kes ki baba pi pikit baro si renjan haka jengem ke jong pi kembangaru ngakit menta si renjan ki kes haka jengem ke jonga ngide ban penting na bakini ki jing sya si tom ki jongi kin poi sya ke jing job nam ta kari baka jek melu jongi kawai na kimat ki bangi kwa ban keren hangtai po dorba parlimen haka bedai ban ka border international border kuma POE banadu bawanra ya ka 100 amendment to the Constitution of India banya panbai yo put usam hapadeng jongka India ba ka Bangladesh lengba ka mekhalia sektor ilei baki breu ki jongi keladu kuma sispa sanpau yak na zero line hatamabil badauki la sya yangi ban fence na zero line kat kum gani ka amendment ba sispa jong constitution ka jingkali yak sarkar India kalong balai phim semlasa ban fence na zero line yaki wei pat ki area kadi ke kamram ke jongi ban penbek ya ka ban ada phila katba phimla ban penbek kadi ke hok jongki trai muluk kadi ke hok jongki trai jela ban penting kena ban phidei ban ai compensation ke bati kena syar ki beri jongi ki balayo phinomla ban sale compensation tang itu ibenta ba defense pihak perlu ban sale compensation bah ban penjanai ya ka 6 schedule ke jongi kalong ban penting kena ba kisnong ki jongi kinyo ya kata direct funding kidon kisnong ki bah ka jinglek ya kendu jonga agini kisngi ki ong lakat san senem ngem semlayo watang ni skim rengai na MP na ong ki pinyo na ai ken unai tang ai dong ta langsung ke kersan di Vincent pala. Tenre ngakren ya kejing sisa. Bakat no uta UMP nak MP lat ula benno sekisnong kita. Hari tangkaw ke komitmen ke bang kawa ban IEP kisnong kolong. Kadi ke kamram ke jongi kum ki MP. Lade dei bajia bang job. Bandawa anak sarkar India ban aya ke direct funding sa kisnong ke jongi lembaga artikel aspa prapau jong konsen India ban hakata kapor kisnong wat ada pimtre ban lei panru pinyo hi tik ko order ha kisnong kitau ke jong pi pim don company thu MP pim don company itu MLA pim don company itu MDC pinyo ya ka fund ke jong pi ha kisnong ki jong pi we will depoliticize development in the state of Meghalaya. Commission kalong bandi politicize ya ki development ha Meghalaya. Tang bom itu MP atau ndungno ya kiroi kipar kata ka bom la alang. Ban ngila ban le ya kita tang ladang inang ban pendek ya kapara enriu jong ka schedule. Sakawai ka benta ka para ribi ka ba ladajia bangolong kum MP jong pi ya ka bangan sim kia kalong bangan ya keren bat ke external affair. Jong ka sarkar India banyada ya kijai penriu kasih bat garu ha Bangladesh. Ki kasih bat ki garu ki jongi ki badan ha Bangladesh POE ha ki press ki media nakapor sa kapor ki sa thambor. Ki kasih bat ki garu ki indigenous people ha Bangladesh ki trailum
Kita kitrai, ya kita kilum kiwa. Kadon ka agenda, jong ka negari, ban push dan kiwai kijay pendu, hakin ni girilum, kadang kamram ko jong iban penting kena, baka sorkar India, kahapan keren ni ka Bangladesh, bakim day ban penting, ya kibru ko jong i kibasa Bangladesh. Nolor kata, kidandon sibun, kiwai pat, kimat, kijura, kabang akwa ban keren say hang ni. Nado kadonut bat nado kamansim ngakwa ban keren na pida kabasay bak jing sisa bakidon kita kiken hun ship niam ngakwa ban jer kerten ya kaniam ayu kibala thambor bat kibal lebor ya ki ying mani bat iki jaka kentang kalen jong hari India kaladai kapor ladai you father Stanley pitep de kikendon jong uleno atau kam semladai babintep deki kendon jongka UAPA jongka national security ya gitu ki bawa ya tu kalama rong so hagi yang mana ki jongi kadai kapor bakal sorkar India kan sedang bendeklar no ya kini ki extremist group ha ando hapo jongka UAPA lada pilaken BI ya shibun kadai kapor wapin ken BI ru ya kini ki extremist group kibala thambor ya ki ying mane ki jongi lada pilala bantep NSA ya shibun ba kibreu ki bapen kelumar kan EU bapin tep NSA ya gitu ki ba thambor ya ki ying mane ki jongi ki penken ya ga juk ka hok gindawa ba sorkar India kan sna ya kata ka special force ban yada ya ki jing sha thambor jong kini amrit pa agari India hi barokoi enough is enough tang namar pihepai kamut bapila ban thambor ya barok kata ni hak ban kerensai basa kawai kabangi kwa ban kerensai kalong ba nakalian joka die nginom sya horket hordan bapin identify minority status based on state kajing persyang banwanra minority status dah kabo pensiong nong rim halak jong kijala kanong nginom la ban pediang dalile ru ka minority status kumba kalong nadu baseng ya kari India nadu hiwanra ya ka national minority status act kalong banra hakawai kari India hi bakoroi ngikwa banyoi bakum kata ka identification ya ka minority status kadi banne hakabi India hi bakoroi ngin object pat nginele persya ya ka anti conversion law compare haka jing snow ka jonga kanu ka parti kabadang yadon bentahi banuan ra ya ki anti convention law ka India kata ka parti kanam la balong a truly secular party bun na preng jong ngina suthu bakla banong bale si batang parti latos banuan ra ya ki anti convention law kata kalong bajing bakla pare baik pet bah puli bah mano ki parti ki melawan ra ya ka anti convention law bat kawai ki parti kti ha Uttarakhand mano bawan rakyat kaki ya anti conversion law atau kamdai ke kongres kumongong ngangkwa ban kentok keno andrei nyahapan keren pat ya kijing sisa da kumno ke parti ke bakam meladi bakadika secular party kan introduce bahkan pas ya anti conversion law hakawai nak state ke bamaki ke sensar